Poštovanje, kako ste? Jeste dobro? Jel možemo ući malo? Možemo? A imamo i kameru. Smijemo. Mi smo musafiri iz Sarajeva. Iz televizije HR. Jao, što vam je lijepo. Znate što nas je privuklo? Jeste vi vlasnik? Gospodine Mini, kako ste? Ja sam Almasa. Drago mi je. Privuklo nas je ovo kao pogača neka. Pogača, burek. Burek je to? Da, burek. Baš napravite ovoliki burek? Je. Ovako? A to je samo kora, prazan je unutra. Aha, pa kako izgleda kad se napravi? 20 godina je star. Ovo, 20 godina staro što stoji ovdje u... Da. I nije promijenilo ni oblik, ni izgled, ni... Nije. Ništa. Jer nema promjena vazduha unutra, zatvoreno je kao hermetički i zbog toga je tako stoji. Održano. Da. Svaka vam čast, baš je ovo simpatično. Po neki put kad se oskoravio na kora od ozgo, mi je protrljamo, pa drugu koru obnovu i stavljamo još pored da se speče. A inače, kad pravite burek u svojoj radioni, ispadne takav? Ne, manji. Nema, a ovdje ima preko 15 kora. A imate li sad jedan burek da nam pokažete, da vidimo kako izgleda? Sad je zvrk. A imate li zvrk da nam pokažete? Ajde da nam pokažete zvrk da vidimo. Što su vam lijepi ovi kolači, evo bombica. Jao, Figaro, smokvica, puslica, išler. Otkad ovo Harse nisi pojel. Reci iskreno. Išler, šampita. Evo, to je to. Evo ga burek. Zvrk vaš, bosanski. Ovo je zeljanca. A jeste, ali kod nas je burek sve. Sa zeljem, sa sirom, mesom, a kod vas je drugačije. Burek je samo s mesom burek. Kod nas su sve ostale pite, zeljanica, kompiruša, sirnica i tako. Hajde mi meni recite, otkad vi imate ovaj dućan u Gusinu? Ovdje? Aha. Samo malo ovo. Evo, spustite negdje. Zapakujte. Ovdje smo mi stigli 89. godine. 89. godine, odakle ste došli? Inače, poreklo smo iz Mitrovice Kosovske, a otac nam je iz Dragašća, iz Gore, Kosovo. Znam gdje je Goran Kosovo. Ovdje smo došli 89. godine. I od 89. živite u Gusinu i radite? Da, živimo ovdje, imamo kuću, familijarno smo ovdje sa burazerom, radimo. Jel vam ovo jedina slastičarna U Gusinju jedino. Bravo. Vi znači držite monopol. Monopol na 1000 stanovnika. A šta je recimo... To je monopol. Samo da vas pitam, po čemu ste najupečatljiviji što Gusinci dođu, pogotovo ovi Gusinci što žive po dijaspori, po Americi, pa kad dođu svake godine 1. augusta kod vas, šta pojedu? Pa najviše jedu ove nacionalne tulumbe i baklave, ništa drugo. Vale zaliveno, jel da? Pa ja, ono što nema u Americi. Ostalo oni imaju svoje, kako se zvaše hrmašice, ali je... Čajlije, a to ne radim ja. A šta je čajlija? Čajlija u vidu hormašice kod nas. To smo vidjeli u Ražajima, kažu, to se zovu dudovi. To je drugo, okrug dudovi. Ovo je drugačije. Ovo vaše osvježavajuće piće, boza. Jel dobra? Pa dobro, sad ne radimo bozu zimi jer nema naroda toliko i ona se fermentiše brzo ako nema prodaje. I zato ne isplati se da je održavamo, da je pravite. Dobro. A ljeti je pravite? Pravi. I ona ide kao... Ide. Nema naroda sad. Da ima naroda nema problema. Iselio se gusinski narod. Se najviše, čini mi se, u Americi, u Njujorku, oko Pa imaju u Sarajevu, bogam. U Sarajevu su starosedeoci. Mislim, prije nego ove 30 godine, a posle rata, mislim... Ova omladina odšla za Ameriku. Da. Dobro je, dobro. Dobro, hvala vam puno. Ja sam vam danijela jedan poklon od naših prijatelja Senića. Pa ako imate u Gusinju kakav voli, ima li u Gusinju voli? Voli, nema u plav. Evo, plav. Kad odete, ako vam se dopadne, vi kupite. Može tako? Može. Hvala vam puno, majstore. Hvala vam, sve najbolje. Vidimo se.
Hvala, rahat lako. Hvala. Je li ovo običaj, teta Ifeta? Jeste običaj. Hoćemo li proći vamo? Safina da se češljavaju. Jao, što vam je lijepo ovdje. Lejla, hoćete nam se pridružiti? Dođite malo. Ovo je naša direktorica. Dakle, Lejla Balić, je li tako? Direktorica Doma kulture. Direktorica Doma kulture Centar za kulturu. u kojem se nalazi gostinska soba naše drage domaćice Ifete Rašić. Ovo je zaista prekrasno, a prije svega je prekrasno da jedna mlada cura, ovako mlada djevojka, stoji na čelu ovakvog jednog centra i da njeguje, baštini autohtonu tradiciju Gusinja i gusinskih naroda i gusinske žene. Je li tako? Lejla, je li izazov to raditi? Pa jeste, a i zadovoljstvo prije svega i stvarno počastovana sam time. Kao što vidite, mi ovdje imamo dosta toga da vam prikažemo. Pokažete, tako je. Nadam se da ćete se osjećati fino, raskomotite se, dobrodošli. Hvala lijepo. Hoćete li nam malo samo predstaviti šta je to recimo karakteristično? Hajmo krenuti od ovih divnih nošnji. Jesu li to gusinske nošnje? To su gusinske nošnje. U ovoj sobi nalazi se sve što potiče, tako da se izrazim, iz Gusinja. Ove dvije nošnje imaju značenja. Nošnja koju nosi prva cura, tu nošnju nosi tek udata mlada koja nema djecu, koja nije rađala, dok ova druga cura nosi nošnju koju nosi majka koja ima jedno dijete ili više. To je tamo novija nošnja, onda ovo je malo starija nošnja i po tome su karakteristične. Divne su, zaista, jako su lijepe, ali bijela boja prevladava i zlatno. Da. Izvorno. Baš je lijepa, zaista, a da ne kažem da su Kao djevojčice na primjer ove prekrasne. 3 tačkice na čelu ove prve mlade, da se tako izrazim, to je da protiv uroka. Da. Ranije, čak ranije su, da ne ode od oči, čak ranije su žene iz crveni karmin stavljali iza uva. To se isto tako da naše mlade ne ode od oči, jer tad svi njih gledaju i onda u centru pažnje su. Pogotovo ako nosi, to se zove pod fes, a ovo je pod krunu. Baš lijepo, zaista je lijepo. Ja se može danas vidjeti ova nošnja? Naravno, to traje i dan. Svaka koja se udaje ima svoju nošnju. Ozbiljno, jel se... Svaka djevojka i mlada ima po jednu... A jel se i danas tako djevojke udaju? Bez obzira na moderno vjenčanje, vjenčanicu, sve? Ne, one u sutra dan ili prvi dan kad je kana. Ona isto ima ovu nošnju koju je muž kupuje ili svekrva, a onda sutra dan u vjenčanicu. Da. I kad dvoridba se kaže, kad prenoći tu noć kod muža, sutra dan isto ona ovakvu nošnju nosi i dolaze nevjeste, mlade, veselje, igre i pjesme. I onda tako se trude naše porodice da neka mladima što više nakite, jer to zna. Ona toga dana kad dvori predstavlja obraz porodice u kojoj je udata. Dvori znači kad je taj dan već u kući u kojoj se udala i sluh. Djevojke, one su vezle vidite ove čašafe, mušeme i slagave ovdje se kaže kovčeg. I kad su se udavale, one su nosili u tu kuću kod momka. A vidimo i momci su nam se pridružili. Jer u to doba nisu postojali namještaji. Da, samo sećujem. Zato su kitili sobe sa ovim ručnim radovima, neprocenjivim ručnim radovima. I tkali su ćilime. Evo ovdje se nalazi razboj. Poprilično velik. Jeste, pa mora 4 metra. Ćilimi su već pretežno. Ovo je tamo granaš, a ovo je pirotski ćilim. Ovo su seđade prekrivene sa minderima, a kalapi su punjeni sa slamom. Kalapi su nasloni, Svaka je nosila kalape. Imamo ljudi koji su pravili. A ovo od ozgor su tentene. Vezene ili rakamljene. Inače, ja sam vezla isto bijeli vez ove zavise kad sam imala 13 godina. Ozbiljno. Jer ja sam naslijedila moje nane i moje majke, oni su radile to. Naslijedili ste taj zanat, da. Evo, sve bijeli vez sam radila. Divno je ovo, teta Ifeta, ovo je sve tako lijepo, stvarno, ali evo kad su nam se već i ovi momci pridružili, onda, Lejla, vi ćete se sad malo uključiti. Hoćete li objasniti ovu nošnju, mušku? Tradicionalna naša nošnja. Muška nošnja. Da malo se okrenite da vas vidimo. Ovako malo. Bravo.
Nema razlike, oženjen, neoženjen. To samo ima razlike kod žena, jel? Divno. Recite mi sad, koliko je Lejla ovo jednostavno ovdje držati, održavati u Centru kulture? Ovo je svojevrstan muzej, jel tako? Je li mogu da uđu posjetitelji da vide da sve? Mogu, naravno, samo što mi ovo ne držimo baš otključano uvijek, nego se moraju najaviti. A sa zadovoljstvom možemo da pokažemo svakome našu nošnju, tradiciju, da ispričamo po neke običaje. Da. Eto tako. Da. A lako je za održajem, zahvaljujući našim radnicima. To se sve čuva, održava. Lijepo. I još uvijek sakuplja. Dođite, teta Ifeta, ovdje da se pozdravimo. Imam jedan mali poklon za vas. Aj, mali poklon našeg prijatelja Semića. Pa vi ćete se lijepo snaći. Negdje ćete to ostaviti da probate i njihove proizvode. Pošto smo mi uživali u Gusinju zajedno s vama i probali vaše proizvode. I ono što ste vi napravili, sad morate vi probati i Semić proizvode. Ono su prokletije, Irfane, je li tako? Jeste, to su prokletije, a tu su i kolate, ali se ne vide sad od izmaglice. To su 3 najvisošija vrha u Crnoj Gori. Aha. Znači da razjasnimo, Durmitor nije najveći vrh u Crnoj Gori. Najveći vrh u Crnoj Gori su upravo ta dva vrha prokletija iznad Gusinja i iznad Alpana. Ono su prokletije, Irfane, je li tako? Jeste, to su prokletije, a tu su i kolate, ali se ne vide sad od izmaglice. To su 3 najvisošija vrha u Crnoj Gori. Aha. Znači da razjasnimo, Durmitor nije najveći vrh u Crnoj Gori. Najveći vrh u Crnoj Gori su upravo ta dva vrha prokletija iznad Gusinja i iznad Alpašinih izvora. 3 najvisošija vrha u Crnoj Gori su ovdje u Gusinju. Znači, ovdje u Gusinju? Da, zla kolata, dobro kolata i Majorost. Aha. Dobro. Došli smo na Alpašine izvore, sa mnom je dakle Irfan Radončić, direktor turističke zajednice Gusinje, inače jedan od naših domaćina ovdje, organizatora ovog našeg malog putovanja kroz Gusinje. Irfan, ja prvo koristim priliku da se zahvalim zaista i za prijateljstvo i gostoprimstvo i za sve. Bilo nam zadovoljstvo. I nama je zaista. Ali evo, ovdje smo s razlogom da kažemo nešto o, rekla bih, najljepšem dijelu Gusinja. Ono gdje ljudi, ako se nalaze u ovom dijelu Crne Gore, uvijek gledaju da dođu i da posjete Alpašine izvore, jer ovo je nekako netaknuta priroda i prelijepo je. Koliko je lijepo sad zimi, ja vjerujem da je još ljepše ljeti. Da, definitivno. Šta su zapravo Alpašini izvori? Ovo je priroda čista, je li tako? Da, Alpašini izvori izviru ovdje, baš ovdje. Kapacitet je 2,5 metara kubnih. Znači oni izviru na nekoj površini od 300 metara kvadratnih. Odavde ova voda se stapa u rijeku Vruju, zatim zajedno sa Grunčarom grade rijeku Grljuču, ona ide u Plavsko jezero. Dakle, iznad nas su Prokletije. Prokletije su inače planinski masiv sa preko 40 planinskih vijenaca. Zatim ovdje, što je zanimljivo još ovdje, blizu Alpašinih izvora nalazi se pećina, jedan od najstarijih tragova čovjeka u Crnoj Gori, koji datiraju iz 8. vijeka prije nove ere. Zatim tu su blizu u dolini Grbaje i lednici, najjužniji lednici na Balkanu, na 1600 metara nadmorske visine. Pretpostavlja je star negdje oko 1000 godina najmanje, od toga se prati. Njegova debljina u avgustu iznosi 15 metara, na širine je 400 metara, dužine 800 metara. Tako, što bih vam još rekao. Zašto Alpašini izvor? Evo, to nas interesuje. Pa, inače svo naše stanovništvo koje živi u dijaspori ima nas dosta. Naprimjer, samo u Sjedinjenim Američkim Državama živi i radi oko 20.000 Gusinjana i Plavljana. Ljeti se ovdje, imamo zavičajne susrete i ljeti se kupi od 5 do 7.000 ljudi. Skoro svake godine. Nažalost, tokom ove prethodne godine zbog korone nismo bili u mogućnosti da organizujemo ikakve susrete. Tad se sva dijaspora sastane ovdje u Gusinju. Neki se ljudi ne vide po 10 i više godina i onda se sretnu baš ovdje na Alpašinim izvorima. Baš je to lijepo, stvarno. Ali sam više pitala zbog imena kao imena Alpašini izvori. Je li vezano baš za Alpašu nekog ili... Jest, vezano je za našu možda najznačajniju istorijsku ličnost Alpašu Gusinskog. Kao predstavnika turističke zajednice sad moram da te pitam koliko su zapravo ovakvi izvori, odnosno Alpašini izvori, doprinijeli razvoju turizma u Gusinju i...
inače u ovom dijelu Crne Gore? Aktivni turizam je najznačajniji pravac turizma koji se razvija u Gusinskoj opštini i to zbog toga što ovdje postoji mnogo potencijala za bavljanje avanturizmom, bilo da se radi o planinarenju, bilo o biciklizmu, bilo o paraglidingu, bilo o alpinizmu ili različitim ostalim, speleolozi ili tako dalje. Dakle, Alipašini izvori su naše najpopularnije izletište ovdje u Gusinju, to najviše zbog njenih posebnosti atrakcije. Ovo je najjače kraško vrelo u Crnoj Gori i zbog blizine u Gusinju, ali nije samo Alipašini izvori izletište koje je vrijedno posjetiti u Gusinju. Imamo dolinu Grebaje, zatim dolinu Ropojana koja ima vodopad Grlju, Ropojansko jezero i tako dalje. Zatim postoji veliki broj kulturno-istorijskih spomenika u Gusinju koje ćemo vas kasnije odvesti da vidite, kao što su Kula Balića, kao što je Etno soba i Feterašić, kao što je Vizirova džamija i tako dalje. Pa. Šta pišete ta Ifeta ovdje? Ili mi dragi piši, ili nemoj nikad doći. Doći teško mi te čekati u ovoj pustoj noći. Je li ovo gospodinu namijenjeno? Jest. Ovo ministru inostranih poslova? Jeste. Ozbiljno. Pa kakve ste vi ovo poruke moja teta Ifeta slali? Nisam ja, to mi je od moje nane. A jeli, aj. Ali boga mi ste i vi žene ovdje u Gusinju znale. Nije da niste. Čim ste vi znale kafanu napraviti u kući. Svaka vama čast, vi ste mudre žene. Završili smo mi juče s jednim tradicionalnim gusinskim jelom. Samo još gunguljoše se stavilo dozgor. Dobro. Šta je ovo? Gunguljoše takozvane. Gunguljoše? A šta je gunguljoše? One se jaja, brašno, malo vode i onda se to zamijesi na trake i reže i prži na maslac. Ja, što je ovo lijepo? Na maslac. Baš je ukusno. Sve je maslac ovdje. Ja samo maslac koristim. Bravo, super. Dobro. To smo teta Ifeta objasnili našim gledateljima juče lijepo. Šta sad radimo? Se ne hladi kad će jesu. Stavi ti nama u reru, Razija, da se ne ohladi. Sad je ovaj pita. Evo, Razija, ovo meso. Pita. Došla je pita na red. Jeste. Daj da nož, Razija. A kako je to pita, teta Ifeta? Slagana sa sirom. Slagana sa sirom? Idu 10 komada onih malih. Tijesto se zamijesi, prašno tijesto. I onda 10 od ozdo, 10 ozgo, a unutra sir. Ali sa kajmakom. Joj, slagana ko maslanca, vidi je što je dobro. To kod nas samo ove pite idu. Ne, one se vijače, one se brže, a ovo male pa se ohlagijom. A recite mi kako vi ove pite, jel ono pomastite pa komantije, jednu na drugu i Jeste. Male, sad. Slaže se, one duže traju, proces kad se mijesi, ali... To je ukusno. Sa kajmakom. Sa planinskim kajmakom. Razlika je planinski kajmak i ovaj... Pa kako nije? Pa je li vama teta Ifeta nekako ovdje privilegija, živt, Prokletje su vam blizu, sve, ovo je malo to neko planina. Koliko je? 950-960 metara nadmorske visine. Planina. Dobro vama, dobro svemu. I ljepši kajmak, ljepši sir. Kako ne, sve ljepše. Zato je kajmak 15 eura kilo od ovog planinskog. 15 eura njene kilo? sestre, Pa kakav jeste. je to kajmak? To je najbolji kajmak. Ozbiljno. Najbolji kajmak, a ovamo je 10, 12 ili 8. Ali da ga probamo. Jeste, kajmak. Pa boga mi dobar kajmak. Ali šute se ova jaja. Domaća jaja. Ima jaja. Sve to planinsko, ekološko. Sve. Pa ja da živim u Gusinju, ja bi mala 100 kila. Ko ja? A vi nemate, nemojte tako. Stvarno je, ovo je kajmak. Hvala vam što ste vi mene pripazili. Super vam je ovo. A što smo pripremili to brašno? Šta će nam to biti? To je za kukuruzu, kukuruzni hljeb. To pravimo kukuruzu? Jeste. Jer kukuruza je mnogo, ne moj. Ovo je mnogo slano. Ne pretjeruj, Razija sa solim. Aj, dobro. Ona će da napravi. Ona će da napravi kukuruzu. Yes. Šta radiš, Razija, rec nam? Pa moja majka kad pravi kukuruzni hljeb, ona ništa ne stavlja.
ali recimo ja volim da dodam soli. Ovo smo završili, Eto i feta, recimo, dodamo. Najprvo uzimamo tepsiju, pomastimo je sa uljem i onda tako stoji da se grije na ploči. Onda samo uzmemo i dolijevamo vodu do te neke gustine. Ovo obično kukuruzno brašno s mlina, domaće. Da, jeste domaće. Kod ifete je inače sve ovdje domaće. Dobro, a stavljate li malo šećera u tu kukuruzu? Ništa kod vas. Ništa, pa i rekao vam, moja mama kad pravi ništa ne stavlja. I recimo to je njen najbolji i najljepši hljeb. Jeste, ja sam baš A koliko se stavi recimo tetifeta vode na koliko kukuruzu? Otprilike, zavisi do brašna. To moramo mi znati osjetiti pod rukom. Do brašna. Evo ti. Zavisi do brašna, koliko ima brašna. Aha. I malo tepsija. Nema veze, stavit ću kako treba. I ništa se drugo ne dodaje, samo... Ne. Može da se dodaje kiselo, a ja ju pravim sa kiselom vodom. Ovo je starinska. A sad ove nove, eto kao ifeta što kaže, ide kisela. Sad. A ovo je prelijepa, kod majke njene sam ja jela uplava. A i ti si isplava? Da. A ovdje sam udata i ovdje živim. Komšinka mi je prva. A gdje se ljepše živi? Hajte recite iskreno, evo obje ste isplava. Sve isto oko Plavkog Gusinja. Ozbiljno, nema neke razlike. A ima razlike, ima razlike u mentalitetu. U priče. Jakska, Iran, Irak, ima priče. Ja, ozbiljno. Plavljani, Gusinjani, Gusinjke. A je li to neki rivalitet? Jeste, Gusinjke, Plavke. Aha, a šta kad recimo se Gusinjac oženi Plavljankom i ona dođe iz Plava ovdje u Gusinjac, onda ove Gusinjke ljubomorne? Ne, Plavke su vrijedne žene. Dobro. Uredne. A i Gusinjke su. I Gusinjke su, a oni i Gusinjke su, neću sad tu, ovo se gleda, znaš. Sad treba da ostoji, jel vidite kao malo vode ima. Čekaj, Bona, razvija stan malo, ovo je zanimljivije. Znaš da. Jedan stari je čovjek ovako rekao, pričao da istinito, kaže, Gusinjke idu na lane, one od drvetara nije što su. Caka. A ja je to isplava sama Plavke još lako idu. A Gusinjke caka. To su vatrene. Aha. Ovo je vatrenc. Slušajte ovo, ko ne može iz Gusinje isplava se ženi. Aha. Ona je isplava ono dalje tamo. Aha. To sam ja takav. Aha. A sad je... Znači, ko ne može iz Gusinja da se oženi, ide u Plav da se oženi. Ozbiljno. A čekajte, šta je, sad me baš me interesuje, jeste me povukli za jezik sad. Što ste vi oženili ženu iz Plava? Niste kao mogli iz Gusinja? Nisam mogao iz Gusinja. A što niste mogli? Pa znali su me ko sam, šta sam i kako. Još ovo nešto. Kad Plavke idu, one šlap. Je slab, nije slab, nego polako. A Gusinjka ide Lošu ti je Plavke. Jeste, one su. Ne mogu ovo se gleda da kažem. Napomeni. Čuj, kaže Gusinje. Napomeni da svaka kuća gdje je Plavka se poznaje. Napomeni to, nemojte zaboraviti. Hajde sad da odbranimo mi Plavljanke. Nemojte tako, mi nama cak. Narod, oni to gledaju. Nema veze, taj feta što gledaju, nama cak. A da ja vama nešto kažem, a da vama nije ova Plavljanka, cake, polako. Pa zamutila mozak. Bila bi vama cak, ovako na brzinu. Polako se sve radi, sve polako. Tako je, teta Sve polako. Slušajte ovo, da nije došlo u Gusinje ne bi bilo ovakva. Ne. Divna je ona, Boga. Ne bi se ja udala. Samo je smetio na oči, znači sve drugo je okej. Ne. Da nije tebe bila, ne bi se udala, ne. I kad bi bila sad djevojka, ja ne bi nikoga, samo njega uzela. Stante, čujte šta je rekla. I kad bi ponovo bila djevojka, opet bi vas izabrala. Sve je to okej, ja prihvatam. Ali mi je prevarila tada, ja slabo čujem. A ona još govori. Aha. Ja te prevarala, ti mene, možda pričam priču kako je bilo. Ja sam ti rekao, znam gdje se pali, ali gdje se gasi. Jeste, ti isto tako. Ti ne čuješ, pa zato sam... A teta i teta, a gdje ste se vas dvoje prvi put vidjeli? Ovdje u Gusinje, tradicionalno... 2. augusta? Ne, nego Đurđev dan. Aha. Bio neki teferić? Moj brat je Ruško radio ovdje u školu, prosvetni radnik. Aha. I on je radio, ja došla kod njega u goste i tu na teferić, što kaže, što je sakupljanje, hopaljka se,
I toliko puno naroda ovdje sad. Sve je otišlo po svijetu. Tu sam ga upoznala. A isto na stadion, tada su djevojke sve išli, žene da gledu takmice. On je igrao sa mojim bratom fudbal. Tu. I onda on se mene odvara, ja mu dadnem, tada nije bilo telefona, 69. Rijetko koji je, kad sam se udala, bio je naš telefon iz 4-5 u Gusinje. Telefona fiksni. I to je to? Fiksni. A ja sam otišla u Salavišku dan, ja odem kući i pismo dođe prije mene. On mi napisao. Preko pisma, stvarno jeste. A ja mu dala adresu. Ja mu dala adresu u mojoj rodskoj kući. Ona je velika, stanovao predsjednik opštine. Hasan. Hasan onaj. I ja mu dala na njega da mi on pošalje. Ne smije da mi otac vidi brat pismo da mi on piše. I on mene napisao pismo. Romane. Ja njemu vraćam. A šta je bilo to zabavljanje? Šta je bilo? Da se nađemo. Gdje? Na ulicu, pa priča 2-3, biješ da te ko ne vidi. A sad ne bre, sad djevojka koja više ima momaka, ona je popularnija. Kako to? Ja ne znam, Boga mi. Ovdje se stvarno zadržalo, ne. A u Bosnu koja više momaka, ona je kvalitetnija. A samo da vas pitam, koliko ste se zabavljali? 11 mjeseci. Pa dugo ste se zabavljali za onaj vakat. Pa nije to. To je onaj vakat bilo dan, 2, 3. A nema niko da ti zna, sve krijući, to je krijući bre, sramota bi. Jeste, prevario. Ti ne vas prevarla. Vi samo tvrdite da vas je prevarla. On je mene prevario. Joj, srce. Jeste. On sve lijepo mi pričao, sve. Ja došla u kuću, mene pita, ja došla u kuću, našla 3 za ove neudate. Sve krvo mlada udovica. On jedinac, razmaženi. A kad sam ja poslije godinu dana rodila čerku moju Damiru, koja je udata i živi u Sarajevu. Zamisli sad ti koliko. 6 ženski, on jedan. Kako? 6 žena u kuću, a on jedinac. Kako mi je? Ali stvarno mene su voljele i pošto. I ja sam njih voljela. Eto u novine prije koliko, 15, ja sve pišu reportaži o nama. Ne znam da pegla, ne znam da se sela. On ti ništa, on samo zna da skuva jaje u zadnje vrijeme i da kuva kavu. Pa dobro, da sta od gospodina, on je gospodin, ministar vanjskih poslova. Jeste, ministar vanjskih. On sad njega da nešto završava, za drugoga, za bilo koga. Ako je to, ali prvo kuća. On ti sve završava. Do Milo Đukanovića on će stignuti. Stvarno smo mi. Ona je mislila da jedinac visi na grani. Pa da ga skine kad hoće. A samo, hajde sad recite, kad ste vi došli... Skidao si se. Kad ste vi... Pa skidao si se. Sa grane si se skidao, gospodine, sa grane. Ali to Ifeta, samo da vam kažem, vi ste sve znali kuhat kad ste došli. Jesam od moje majke, moja rahmetna majka. Jeste, pa sad ja kažem baš mojoj djeci da vikavaju djecu svoju, nego sad sve mobilnet, nema internet. Ja sam sve znala, sve sam znala. I vanjske poslove i u kući. Maja. Jesam. Zgrada sam, ali sam sve znala. To je definicija vašeg uspjeha. Sve sam znala. Znao je gospodin koga ženi isplava. Hajmo mi nastaviti sa ovom našom ovo je stvarno priča. Samo da se ne ispeče ruka. Dobro. Sad u vrelu postojalo je i taj si je vrelo. U vrelu recimo da ne bi prskalo špore da se ne... Dobro. Onda recimo... U vrelu. Jest. Bravo, super. Što je to? Stavi sve. Sve stavi. Što je to zanimljivo? Ali lijepa ta tepsica. Stara. Ona dobro se u nju peče. Ljuti se ova druga. Druga, evo. Evo teta Ifeta je to. Evo ti ovom. Eto to. Hoćeš žuko? Da. Samo na... Mora rukom. Mora. A da je vrela pekara, mnogo vrela. I koliko se peza, koliko će se ispečati? Pa zavisi do pola sata. Pola sata. Da bi bilo to. I s čim se najbolje jede? S kiselim mlijekom, jel? Sir, kiselo mlijeko, kajmak, sa svim. Ova jela masna.
tim se jede. Jeste, isto. Super. Moraš da pređeš ovako ili Da se ne zalijepi, jel? Ali kako se stvrdla? Stisnula se. Što više stoji bolja je nego eto sad. Jer recimo ona ide sad na pečenje. Super. Ide u pekaru. Bravo. Jel to tata? Jeste. Eto. Ovo je mali kutak za velike ljude, ali hvala vam. Kako ste ovo divno rekli, Čika Ruždija? Mali kutak za velike ljude. Meni je čast i poštovanje što sam vas vidio i ugostio ovdje. Zahvaljujući moje supruzi i vama želim puno zdravlja, veliki uspjeh i svaku sreću. I da nam opet dođete. Hoćemo ako Bog da. Hvala vam najljepša. Ja moram zaista sad na kraju ovog lijepog putovanja kroz Gusinje da kažem da nam je zaista bilo lijepo, da ste vi vrlo gostoprimljiv narod, da je ovo jedno divno, lijepo mjesto i kako ste vi rekli u jednom momentu centar svijeta. Tako ste vi rekli za Gusinje. Ko ne vjeruje, neka vjeri. Zuvdje Hožić to knjige. Da. Naš. Vi ste meni prilikom mog prvog dolaska kod vas ovdje rekli zašto niste došli u ljeto? U ljeto biste doživjeli sva 4 godišnja doba u jednom danu. Pa Zuho Žunhur je stalno dolazi ovamo. Ozbiljno. I on je, jeste stalno, u Hefani, sve sam gledala i ulicu. On je posjećivao naše prirodne lepote u Grbaje, Vusanje, u Grčar, dolazio je, zato što je ovdje vazdušna banja, sve ekološko, nema hemije, nema fabrika, ne, ni sad. I on je uvijek govorio, u jednom danu, ljeti, u jednom danu sva godišnja doba. Gore na planine da se skija, na rijeke, na jezer da se kupa, proljeće, cvijeće, čajevi, ovo je stvarno nedirnuta ljepota. Nedirnuta ljepota. Ali ono što je još ljepše u cijeloj ovoj priči jeste taj vaš duh. Strašno, mi smo gostoprimani. Ta vaša ljudskost, taj smisao za humor, ta ljepota življenja, to koliko niste opterećeni težinom života, koliko ja kad izađem iz vaše kuće mislim da vi nemate nikakvog problema. Vi se ni za što niste požalili za ova 2 dana, a zapravo ste pokazali koliko ste sretni, zadovoljni, da, i koliko vam je lijepo u životu. Malo je čudo. Zuko Žunhur je bio moj gost. Tog dana smo bili, 31. juli je bio. Odemo na Grebaje gore, izletište jedno naše najljepše. U istom danu, kad smo pošli, bilo je sunce. Onda je počela kiša, počeo grad i na kraju snijeg. I opet sunce. A on je bio čovjek duhovit. I kaže, nigdje ovo nisam doživio. Prokletije, podnožje prokletija Grebaje, a onda Gusinje. Kad to kaže jedan Hercegovac, kao što je Zuko, onda iz Konjica. Ali se završili. Isto himzove pjesme, himze polovina volim da slušam od moga rahmetli Hakije. Moj brat je učio tada učiteljsku školu u Tuzlu. I on nam uvijek donosio, tada u to vrijeme rijetko koji imao gramofon. Pjesme Safeta Istovića tek počinja, a himze polovine je donosio. Ja njega sam izuzetno voljela. Himzove pjesme i da posebno Eminu, eno je Goblen Emina. Šantićeva Emina, on je pjevao tako. Ali da znate, u Plavi je umro himzo polovina. U Plavu je umro? On je pjevao u Plavi, jer to ćete znati. On je u hotel, pjevao u hotel po mjesec dana. I tada sam ja bila djevojka i on je umro u Plav. A recite mi, zapjevate li vi nekad? Kako da ne? Ozbiljno? Pjevam kako da ne. Sad jedan refren. Rekla, najljepše neke pjesme vaše koju vi najviše valite. Ajde, pa i mi ćemo vam pomoći. Evo, svi ćemo pjevati. Meira šeta, mermerim sokakom, mermerim sokakom, ali zazna šeta, zađenula, ruke za pojasom,
haj zađenula, što su moju gledaloju, daj ko sa penđera, daj ko sa penđera, haj gledaoju. Što su mejro, ruke za pojasom. Ti si mlad, bio kad sam čude. Tako dajko, ko staroga ljubi. Da sam znala, znate ovu pjesmu? Da. Znaju oni svi to. Mazala šemerikom. Aj kako bi ono sine, kako bi ona pjesma. Nemoj sad tamo. Životu ti samo da... Ja kad sam snimala, kako je početak, koja je pjesma, ona, kako se zvaše pjesma? Pašihana, imaš li jarana, imaš li jarana, aj pašihana. Kurvin sine, ko je bez jarana, ko je bez jarana. Imala sam 4 jarana, 4 jarana, a imala sam 2 ženjena, a 2 neženjena, a 2 neženjena, a i 2 ženjena. Slušaj kraj. Oženjeni, žene ostaviše, Neženjeni, pamet izgubiše, Slušaj, da vam kaže, ovo su izvorne, istinite naše pjesme. Ma divne su. Istinite, ta Mejra je živjela do 76. godine. Ona je bila visoka, bijela, debela. U to vrijeme su debele žene. Jeste, ali nije ostavila djece. Ona se udavala koliko 9 puta. A sve su ju uzimali, tako je bila zgodna i fina. Sve su ju uzimali ovi bogataši koji su žene imali. To je istina živa, stvarno jeste. Uzmi, gledaj slika, nemoj parat za Boga. Ali to su sve naše izvorne, istinite pjesme, istinite. Stvarno jesu. I ova Mejra, i Pašihana, i sve. Baš je kompozitor dolazio skoro da snima emisiju o meni u Dom kulture, tamo gdje ćete sad da idete da vidite. Kako se zvaše kompozitor naš? Gačević, senat kompozitor. I ja ovako, on mene kaže, ajde zapjevaš jedno, ja ovdje ovo modernije, kaže on, ne naše izvorno, ne. Izvorno, kaže, on je. Izvorno, samo naše, to su istinite. Samo, naravno, njegovat tradiciju i ono što je izvorno, to tako treba. Pridružila se, draga gradonačelnica Gusinja i ovo je zaista čast da vam gradonačelnica dođe za... To je naš kućni prijatelj. Divna. Drago mi je da sam vas zatekla u ovako lijepom raspoloženju. Ćao, ljepotice, evo nije direktorica Doma kulture. I ona, on mene snima, on je prije vidio sve. On snima, ja da tkam na razvoj i ja da pjevam ovu Pašihanu. I on mene, ja kurvin sine, on kaže nemoj kurvin sine. Kako pa takvo je pjesma, kurvin sine, to je izreka. Kurvin sine. I on je mene seckao na tu emisiju, nije mi savio kurvin sine. Ono što sam pjevala, to je tako izreka, kurvin sine, ko je bez jarana. Mi vas nećemo izrazati. Nemojte. Nećemo, nema govora, gdje da vas režemo. Mi ćemo vam samo staviti ono bip.
Da se ne čuje, eto. Da se ne čuje. Gospođa Anela, hvala vam puno. Ja moram reći da smo mi privilegovani za ovakvo poznanstvo i domaćini su bili fenomenalni. Fenomenalni. Proveli smo 2 prekrasna dana u Gusinju, zaista pokazali smo našim gledateljima kako se živi u Gusinju i zašto je Gusinje centar svijeta. Inače, ministar inostranih poslova, kako ga njegova supruga naziva, je bio pravi predstavnik. Rekao da je Gusinje centar svijeta. Doći ćemo opet. To znam sigurno. Obećali smo. Ljeti. Kako da ne? Samo ako obećate da ćemo na Prokletijama skijat, a da ćemo se dole kupat. Ali u jednom danu. Može. Ja obećavam, ima to. Možete pomogne i ono što on kaže, tako ćemo uraditi. Da. Vezano za skijanje i za ostalo. Hvala, naravno. Hvala Irfanu, direktoru turističke zajednice Gusinja, koji je bio naš domaćin uz našu dragu gradonačelnicu. Hvala našoj porodici Rašić koja nas je ovdje dočekala. Bilo nam je divno kod vas. Zaista blago vašoj djeci jer imaju takve roditelje vesele, nasmijane, sretne. To je nekako najvažnije. Mislim da smo poslali jednu lijepu poruku ljubavi, mira ovdje iz Gusinja i nadam se da smo našim gledateljima u Zimskoj kuhinji približili ovaj dio, tako je, ovaj dio bošnjačke zajednice koja živi ovdje. Ako se pitate ko je divni gospodin pored mene, to je plavoki gospodin pored mene, to je naš redatelj. Hvala vam gospodine Jadrane što ste lijepo izrežirali ova 2 dana u Gusinju. A mi idemo dalje, nas put već dalje vodi u Plav. Idemo u Plav. Doviđenja, prijatno.